I pozdrav ljudi, upravo gledate moj novi video, u ovom videu nastavljam sa Minecraft Skyhouseom. I idemo. Samo pojedem nešto. Idem dole u rudnik, samo čujem da je tu Enderman. Dobro, idem dole. Dobro. Idem dole u rudnik. Ajmo slučajno nekoga nema, dobro. Ne, skeleton. Hoću da ih ubijem. Dobro, bio sam jednog. Dobro, pokuje. I uspio sam dole nekako sići. Idem da uzmem ova zlato. Moram... Nisam napravio... Kod ga... Pauk. Što je to? Ne znam šta je ovo. Ali nema veze, idem. Ne! Bježi! Enderman. Ne, evo ga. Uspio sam pobjeći od Endermana. Onda vidim. Sad nema nešto ovdje. Nemam. Šta ću sad? Moram sačekati dok odem. Imam luk i strelu. Ne. Još je tamo. Moram sačekat. Evo ga ovdje. Super, evo, otišao je. Idem vam nastaviti. Evo, ovdje se ovo zavarilo. Idem ovdje kovčeg ostaviti. Postavit ću strelu. To. I moram ići nešto proći za jelo. Triper. Nemoj puknut. Dobro je. Nije pukao. Idem sad.
Opet sam zaboravio. Nisam napravio metalni kramp. Idem da napravim. Nemam. Ne. Nemam štapova. Idem sad. Dođi samo 2. Ne trebaš. Tako i... Ne, nisam napravio štapove. Sad štapove. Tu. I evo ga. Sad ostavim ovu štapove. Šta ne? Tu. Tu. Ne treba. Ne treba, evo. Idemo dole. Puno sam ogladio, moram ići tamo da vidim. Da dobijem drugo meso od nekog zombija. Super. Dobro, sve dobro. Idem dole. Idem pokupiti samo 3, 4, 5. Ovako. Da mi nemam slučajno. Dijamanti. To imam ovamo. Metal. Evo još imam. To. Crveni kamen idem pokupiti. Evo ovdje crveni kamen. Idem pokupiti sve gore. Evo pauk ovdje. Stavit ću jednostavno. Stavit ću blok jedan. Tako idem dalje kopati. Idem uglja pokupit. Biće mi potrebno. Evo da vidim se, nisam imam ovdje. Pada i noć. Nisam pokupio ovdje imam još metala, ali da već idem na gore, pala noć. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali, like, subscribe, share
i pozdrav!